Malo mo lele e family o ko fia e whainga maari e koe no ko mau ke hau ai ke o watai pe ai whanongonongo ko eni. Kia ki mou tolu kotoa pe o ku mou o si hoko ko e memipa i he polo kalama ko eni ko Ihe Hyperfund. Ka o ku mou nofo i heni Ihe Bay Area o ku mau Fakaafe at ka ki mou tolu ke mou mea mai Ihe Friday ko e aho tahafitu i o September. O ku lele ai presentation ko eni i he hongo fulu. Pongpongi Ihe Friday pe ato e lele i he ua. Ai ko ki mou tolu ko eni o ku mou fie mau ke mou to e ilo lahi ange ki he polo kalama ko eni ai Hyperfund o ko Fakaafe i atu ki mou tolu ke mou mea mai ki ai mo mai o fanongo ki he ki polo kalama ko eni kotoa ko mou lava mai te mou sio ai ki he mooni ko eni ai polo kalama ko eni ai aku te hoko foki te haupe o li e te seniti te hoko ko e memipa pea iai foki e taimeni ihi o ku to'o halai o pehe o ku tonu ke tauhanga o recruit mai ai kakai Ikai. Ko polo kalama ia ko eni ai Hyperfund te haupe kita ia o hoko ko e memipa pea te enjoy leva e te pate rebuy pate enjoy e te funky reward ko eni o mao whakaaho. Ko ia ku ato ai Fakaafe ka ki mou tolu ko eni Ihe Bay Area ke mou hau mo mai o take advantages ai whainga maari ko eni o ku o mai ko eni mo ki tau tolu ke mou o mai o toi ako ke mou whai e lele ai training i he hongo fulu pongi to e lele i he ua e ako i ki mou tolu i he mou whakahu hataha hange koe ni koe rebuy osko ia to ako i ki mou tolu i he toho ho mou seniti pe lava lewa ke mou sio ai ke mou witness ai ai ngahi lelei ko eni o ku te mao ko te hoko ko memipa ko eni Ihe Hyperfund ko ia ko pehe ke hu mai pe ke Fakaafe atu ka ki mou tolu ko eni i Ihe Bay Area. Hai Laine, hai Malta, pehe ka winse. Hange koe lau koe ki monu e nia mo tāpuaki. Ai heke e tuku e mau share ai tāpuaki ko eni mo monu ko eni he mau fie mau ke lave ai hoki family. Pea neongo o ku lahi e taimi o ku nau tala mai ko e scam mo ngahi mea kehe o ku tala noa negativi ki He Hyperfund ka koe no ko tala atu koe lea enia me he a usia ko ia he ke wawia ke wahe atu ha mea au ku Ikai ke moon koe tu ko he tainimi koe ki i seniti koe o ku mama o koe moe hoa o ku fie o ku lava pe ai ke totongi e mau pila he pe aku lava leva e hoa ke malolo me he ngawe he pe mo sio angia ke he futa monu mo futa puaki ko eni o ku te mau lava pe kita ia ke te retire pe kita ia i he tau ni manoa he o ku whakawhiawhia au pito ai ki i polo kalama ko eni pe au ai foke taimi e taha o ku to'o halai o pehe ko ena ia pau pe ke mohanga e motolo o toi o mai ai kakai ko uhinga e ku wahe atu ka inga o fie mau ke hao lawe he ki monu ma tāpuaki ko eni o kai ko wahe atu e nia ke hao ko ia o teke hake au ki o lunga Ikai hala ke mamao ko wahe atu ko eni he maua usia ai monu mo tāpuaki ko eni o fie mau ke wahe ki he Tonga kotoa ke na wo mai o lave monu
Ihe ki tāpuaki ko e ni. Ko iau Fakaafe I atu ki mō tōru kotoa pe Ihe Bay Area. Ke mō lava mai o fanongo ki he ngahi lea ma ngahi whakaloto lahi whekau aki mo ki polo kalama ko e ni. Ko ho ha upe hoko ko e memipa la ke nofo ai pe o ke sio ma upe o enjoy ho o ripai pe ke sio ko whanga ki se niti o ku mau ho ki reward o ku mau whakaao te ke enjoy le vai ki se niti ko ia. Aia ko e osi ko e ni te hanga o mea. O tuku hake ai tu asila ko ini o ku whaipe I heni I Union City. Mo tolu ko heke ke mo mau ai polo kalama ko ini ko he hongo fulu. Lava peke ke toki hau he ua. Pea mo e me ai ne taha ko whemau peke u lawe ki ai he o ku lahi ai tāmai. He. Whemau peke u whakamaala te mea koe nika ki mō tolu ka inga. I he taimi lahi. O ku whia e toko lahi ia I he taimi o kunau uwhi I ai hakovi. He? Ko e ku mo ui, pāhia o he whaikovi he ngahi tau lahi. He? Pea wako ai e ku mo ui. He, ko kutu koe I he tainimi o ko whie mau kau ka whai hanga aue pa kau ka kau ha mea o ko whie mau pe mo o nima totonu. Pea neonga na iai ngai parapalema na hoko atu ki mua. He, pe na iai ai loto mamahi. He, uhi ngā pe ia ko eku lea I he mo o nima totonu. He, kau toi whakaungo at ka ki mautou ka inga Tonga. He, oua te tau tanu ai kovi. He, ko e mea ko e ni o whie mauia ke ako ai taha kotoa. He, kai ko lea ta aku ko hauhawa. He, o ku wako ai e ku mo ui. He, ko taime ko tape o ku whenga ke u mo ui whai totonu. He, ke u mo ui whai totonu ko kaunga whanonga. He, baka pau o ko husio ki ha mea o whehalaki. O ko lea. Ka pauna koe mo ui e nia aku ane awhi te whakalongolongo pea uia. Ke u kau ngā kāwai pea uia I he whakapuripuriki ai ngahi kovi ko ia. Ko e ku mo ui he ngai ahoni o ku whemau, ke u whai totonu, ko uhi, ka lava ke ola lelei a e ku whenga I he mamani ko eni. O ku whakamea pango ia I he kakai ko ena unau loto mamahi mai ka te ao I he mea ko eni nai hoko. Ka kumau ilo ka inga o ku wako ai e ku mo ui a kuia. Ta koe toko lahi pe kakai Tonga I unau saia pe nau toluia I he fufu I ko eni ai Ikai ke whai totonu. He? Fufu I ko eni mono tanu pe ai kovi. He? O whie mau ia ke tau lea a ke mooni pa whae tau ngā we I he mooni mo totonu. He koina ko talatu ko tau tua tau toria koe mo eiki talatu. Ke kia tahaia tene tau peheta tau lia ke kia ha tahaia e hau ke mālohia ke ia I he taimi ko te tuu ai koe mo eiki mo te whai totonu. He koe mea pe ua, he koe tau sio koe ni koe he mea, koe mea koe paanga o ku whakakuihi ai tangata ke whai totonu pe lea totonu. He? Ka ko whia o ku kore whakamore atu ki he taha kotoa pe a eni koe na mouloto mamahi mai ki a te au I he ki parapalema koe ni nai hoko. He? Oua te mouloto mamahi ka e ako ai mo ui. He? Ke tau mo ui whai totonu. Pea e lele lewa e tau ngā we. He? Neongo o ku tau sio ki ai o ku mea o tau pehe o ku tau pehe o ku waifa hinga ni nau tala mai o ku tukuhifo. He? Ikai kia te au o ku whie mau apito e tau mo ui whai totonu mo e ko uhi o ku iai e ngahi whae, ngahi tamai, whangatoko ua,
o whangatunga ane. He? Pea whie ma uia ke tau, pa tau sio ke futai mi whaingata ako e. He? Haue mahaki, kai ke mau hase niti. He? Ka ko whie whia i e whainga maare ko e ni ko o mai ko ni he e kia ki whainga maare ko ni ke tau o mai ai o mai e tau ki se niti o hoko ko memipa i Ihe Hyperfund he ko sio ko ki polo kalama ko ni ko ki polo kalama lele e ni pa ko monu e ni a mo tapuaki e ko lea pea me hea o sia ko wa o sia mo hoa pe ko hoa ni o ku Ikai ke to ngā aue he ai ko ni mea pe whai ko e ko nofo pe o share he pa kwa tai meni e o sio ki he messenger pa ku e tai meni ko i te ngia e hoa ko e ni ko tarangia i tuku ho wha tohi atu ki he tohi atu ki he tohi atu ki he he ku iai ai ngahi message mai o tala mai o sai pe mau toluia mau ngā ue pe mau toluia o ku mau pe mau senitia mau toluia he o te ki toi vahe mai koe mea koe I he rea koe ai hoa koe nina e ongo kia te au. Tara mai he hoa. Alu pe mua koe whai ho ngā we. Tuku pe mua koe e ku wahe aku. He ko ku wahe pe ia aku. Whahinga koe te nautari. He koe uhi ko ku wahe. Ai monu mai tāpuaki koe neo ku talawe ai. He? Ko hi ai nau kore whamore ki he hoa. I he e ku I te ngia ia. He koe nofa ana he po uri. Ai aku nofo pe o message holo ki he kakai. Ko uhi pe ko ne tala mai ko ne whakaamu ke nau lawe he monu mai tāpua koe no ku malawe ai. Ke nau o mai o hoko koe memipa. He? Ka ku hange koe lau o ku kai ke tuku ai ha mea koe mea pe whai koe wahe. Wahe pe ngahi lele ko ene o ku mau pea hei ilo ai pe a ki nau tolu e Ihe ai kakai, Ihe whiri, pe te nau kāwai, pe Ikai koe mea tau ataina pe a ki moto. Ka ua te moto o halai o mou pe he koe polo kalama ko e ni o whie mau ke tau o mai hatau kakai. Ikai. Ka ke hau pe koe o hoko koe memipa, pe a ke nofo pe koe o whai ho ripai, he, pa ke enjoy ho ki I reward whakaaho, o si whakaofo ofa pe ia. He? Ko mea kusai ai polo kalama ko eni. Koe ke pehe ia ke hange ko ngai fu keimi ko ni na tau lele mai ai. Pau peke o mai kakai. Ko uhinga wahe ia ko ni ko wahe pe ia. Ko uhi ke lave monu ai ngai whae ma ngai tamai ka pehe ki e whangatoko ua mo whanga tunga ane au tea o ku whi mau pe ke wahe aka ki mautolu ke mau lawe monu ai. He? Pea ko e neongo ko e taimi ko he ko wha wahe pe lele he mea lele he. Ka nau loto lahi I he ahoni ke uhau ke wahe atu. Ke mousio mai ka te au. Pea ke wahe atu ai monu mo tā puaki ko ene ku malawe ai. Pea moe lele ko eni ai presentation ko eni he whalaite. Ko kore ka ki mautolu ko ni mo os memipa mo hau o lawe he monu mai tāpuaki ko ni te mo wako ai ki he taimi koe te mo toho ai koe mo seniti I he osi koe mahinai wanoa mo hau ke oa te mo toe nofo o whakahongongo holo he o mai o sio ke mo he koe uhi koe ako koe ni o ku Ikai ke totongi he mo hau pe o pe iai ha mo ngahi whehu I ke whai iai pe ai kau whewhine mo kau tangata I he ke nau tari atu o ngahi whehu I kotoa pe ko iai o what ka ki mautolu lesieri ka pe foki ki hainia melehea ka pe foki tungane ko ni potesio ka pe foki ka hea masi ko o what ka ki mautolu ka pe foki fo I hoa ngā aue ko eni ko Malta aho mee, cannot wait to see you Malta, ko eni osi reserve atu ho seat, ka pefo ka lavinia,
ko toko ua whako e ni. Fakaafe mai ke toko lahi kakai, ke toko lahi e kau sign up. Ka pēwha koko, si o hene o kene whine e ki, mam, o whātu. Ka orewa ke toki lia tau tō. Tari ke orewa ke tohoho Hyperfund ke toki lia atu. Koe ko o whalahi atu ka ki mou tolu e whamiri e oa koe ni ka mou o mai ke o seni ko hanga o pousi hake he ku Facebooka a e tu asila mo feitu ko eni o ku whai ai e tau lele e tau presentation ko eni i he aho whalaite aia e lele e i he hongo fulu pongi pia to e lele i he wak mou tolu koe ne kai ke mau koe he hongo fulu koe ne to e lele pe he wak o whatu tina ko ia ko e hau pe ako vahe atu ai ki i polokalama ko eni kai ke aha mea te uto e lawe ai ko e vahe atu pe lele i longa lele i paupe ke vahe ke tau inasi ai ko uhina na tu maria ko e nia pa kai ke to e vahe holo ko e hai apakasi whainga maria e apakasi pa ke lava mai i he whalaite o ku lele ai e presentation he hongo fulu pongi pakapahe kai ke mauia pa ke hau he wau to e lele he wā pa ke huai peo whakahuai peo fo Ihe Hyperfund ko ia whatawange pe ke mō mau ha e fiafi fia i he ahoni hai lome to e top up mai akauni e whi mau ke top up mai ho akauni o whaka ki mō tolu kotoa pe whatawange mō mau ha e fiafi whaka ofa mo fia i e ahoni o whalahi atu